ole masain thlir tu te kalolom le vek chewa tungtuma chuanin buaina thar aron omle tlat maya India le Pakistan boruak anzal deu rai nuwa khan China lampang mo aronin rol vele tlat maya Arunachal Pradesh a mun tam tak pialama khan Arunachal kan ti pok kha ming aron thak rut burup mai ne China lampang te aron chel yen le viawangem ti kharil ruaron langa mo big takin China aron lan to hi chuanin Mizoram zone nei tam tak lo hril lok hi tam takin an beng khon ngal hru mai ne poni se China lampangina chet aron thona karen chawang 藏南地区是中国领土，中国政府对藏南地区部分地名进行了标准化处理，这完全是中国主权范围内的事。India le Pakistan in daw boruak anzal daw raya mo boruak ada inua khanin China in Arunachal Pradesh hi China ta ania mo mun sang ding po hi heti hian kan ti ne kan thla kan ni ti khanin aron soirup rup maya China le India hi hei anin daw tur thu te zone tam takin lo soilok ang te po khani ya China ral lian tiang chi te soi hi tam viau ne tu tuma po hian Arunachal Pradesh mun sang mun enga mo zat kha ming mo Chinese strong te po ning chu khatin khanaron thak top maya hei kan ram chhunga ni ya ke mani ta ni ti khanaron rirap rapa amaro chu India thu nei tu te kan ram thu nei tu te anon tong chuak vele ngala ni hei hi Pakistan ang mai me kha chu an ni lo mela poni se kanen chho zelang India mo kan ram sarkar thu nei tu te khanin China ina athil ron tum le athil ron ti kha lo nol ngal rup maya kan pom lo bur mai ne China ina athil ron ti te ron kalpui dan hi thla khop maya hetiang hi chu enge sual rong bol na chi khata ni ti khanin India sarkar khanin halo changlet ve ngala chu boro khi alian hluai ngem China sarkar hian in chet aron la zui zelang em ti te po hi thil hlo thonom tak anin la lai po mani eng po ni se India sarkar khanin China ina thil ron tumakha Arunachal Pradesh mun sang kan thla ka ni kan ta ni ya kan du dan in kan ti don ani aron ti kha India na nol rup maya China an thinarim azwal zelang em karen zelang India's Ministry of External Affairs has released a statement in which it makes clear its opposition to China naming places in Arunachal Pradesh. Does the Foreign Ministry have any comment? 中方对此有何评论？藏南地区是中国领土，中国政府对藏南地区部分地名进行了标准化处理，这完全是中国主权范围内的事。Pui chau bia don khop mai Indian Foreign Ministry te khanin mo China ina thil ron ti te mingaron thak rengot te kha thak ti te omse omlo ani politics in beina lampang te po ani ma zo ka ni ti khanin enge China kha an be sei angani lo zi te mo khating anga aron ti rengot kha thak mai omse omlo mai ni China hian enge a hriat ni ti khanin an lo changlet ve hala ni chu omoi ngoi me ni ning poni se kanen chho zelang China lampang thu nei tu te khanin ai mun som ni pasari chuang kha mo me ni som pakhat le ni som pani khan an mingaron puang chuak ve top mai ani ya poni se China hian India hi aron
tek ngal khop maya Pakistan lam tang ti taka hian enge mo hi ron ti hin tum amoni cho ti na kha ril ru ron lang hala nei hei kan muangin so pakhale so pania khanin China khanin che ta ron lave ngala mo ming tam tak mun som nei pasari chuang kha ming kha ron thla group mai ni hei new sala ron puang chok zui ani ya India chu hlau lo ngal khop mai che dana hian Randi Joshua spokesperson India mo kan ram ta na mi huaisen khanin kan no la ne heting thil a thlalu tu khi na kan pom lawa Arunachal Pradesh mun hi India ram chung ani ya kan ta ngoi ngoi ani ya chuwang chuanin tu man min chu sak don lawa ni ti khanin ron sang let ve rup maya bo ruak hi aron lian hluai lawang ti hi soi thei to mi lawa ni kan ram zol nei then khatena an lo hril lok te kha general lian an tiang chi te po kha thil om thei tur ani ti hi chu alang chho tan viau ani kanen zelang hei hi China ina avai khat lo tum na mai pon ni to lawa vai khat na mai pon ni lawa ni chum da nga po lo tum fo to India sarkar po kharin thla khop mai he thil hi kan thak do lo kan chan do lo hrim ani ti khan ron tong chok ve bok ani ya he pon ni se China lam pang khan China sarkar thu nei tu te khanin hei list aron ti chuak rup maya Arunachal Pradesh mun rang mun som thum chuang lai kha mo lis rang aron ti chuaka a ming thar an thla ka kha an puang chuak rup mai ne hei hian in buaina lian zok a hring chho mai angem Pakistan le India inkar buaina mai mai kha chu nep takani ton ti hi alang renga ne che de lampang kha chuanin Arunachal Pradesh ani lawa Jangnan region ani an ti rup maya India lampang ten pumodi te khanin kan ramania Arunachal Pradesh ani reng don an ti lai khan che de lampang chuanin Jangnan region ani kan ram chung ani an ti ve rup bok ani ya mun rang mo thena chuanin tlang kan ti te lui te kha tiang ming te kha an lo thak nual mai ne amaro chu China mo China sarkar thu nei tu te kha ni ron ti viau tum ma sela India sarkar kan ram hruai tu te kha ri na vai khanin kan nol vek kan pom lawani ti khan an lo dang chat ngal mak maya hei hi thil serious tak ron ir chuak thei po ani ti hi alang chiang renga ne heng pori se engemo aron om chawin ringem ei pu sai khu mate mo pu chong khu pate khating te an tam khop maya general lian chung chang ten soi thri na kha a in tran na tur ani maya ngem ti la hi ril ru ron langa enge ril ru lan dan ti la kha ni lo sei vele do ne